Ja, hej, det er Marco. Det her det er, hvad jeg laver, når jeg er alene på arbejde, og når der er kun 2 UK'er, og når jeg keder mig, og UK'erne keder sig. Nu går vi lige ind i Italien her og ser, hvad der sker. Nu skifter vi lige over til det andet kamera, så alle kan følge med. Skal vi se en gang her. Der er det en UK stående herovre. She says I love you, G, baby, you know I'm so good. I'm so bold, I never hold my girl, I hold ya. But I will not break your heart with the way I look, it's so hard. The rock is hot, but it's a legend that keeps a hero. I'm thinking me and you should hold on and get this over. Hey, let's do the thing, okay? But they can't, I'm with you. They wanna make me be back to school. But you must see G, to the game, y'all really know. Do it, all the things I was saying. Ja, alle sammen, så kan I se, hvad jeg laver, når jeg er på arbejde. Og bare du lav, de andre vil gerne have en fest. Så jeg tager bajerne frem, men det er ikke noget med at sige noget til de andre.